Kanti njengombana nondunakulu kwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube naye bekethula ikulumo yobunjalo besifunda sakhe, amalunga we-EFF amphazamisile ngelithi angeze balalela ikulumo yomuntu namala njengomana batsho wale yamala ngeveke epheleleke eParliament ngenkhukhula ezasahlela isifundeza. She lied under oath, so today we cannot be addressed by a liar. We went there and lied. Our people are still wandering around. The flood victims, but a point by this government. Kuthe ngemva kwalapho uSpeaker weParliament watshela amalungu e-EFF bona phume esibetha mthethweni ngombana balikambiso babhala bagcina bakhutshwa kabuhlungu. Ngemva kokucharakana uSpeaker ubawe ukulitshalelwa engwenyameni yesitshaba samaZulu umisizulu kaZulu ethini ngokwenzekileko. Undunakulu kwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube uthome ikulumo yakhe wabawa ukuthi akhe kubanje umhlangano kulwa nobulelesi kunye nezenzo zokukhahlumezana ngokobulili ezenzeke esifundeni esi. Lomhlabathi, we are here to call for a crime summit against the horrific crimes in our province, including gender-based violence and femicide. Nathi sibabaza umhlola ngamahlazo enzeka esizweni sethu nangalezi izinto ezenzeka sibhekile emphakathini wethu. Sithembisa ukulula isandla singuhulumeni kuyo yonke imiphakathi ehlukumezekile nekhahlazekile. Umnotho wesifunda ukhulile esigabeni sesithathu ngomnyaka opheleleko u-2022 wathinta nomraro omkhulu oqalene nahale wokuqindeliswa kwegezi. Lezi ndawo ezinjengesibhedlela, indawo eziphehla amanzi, indawo zamaklinikhi nezibhedlela kanye nama-police station, zindawo lezi okuzofanele ukuthi zingacishwa ugesi uma ngabe ucishwa kwezinye indawo. Urakhe ngelithi uzokuvula amathuba emisebenzi ebantwini abatsha besifunda, ukuqeda ubulelesi, ukuthuthukisa umnotho, ukunikela abantu izenzelwa, ukuthuthukisa kwemthangalasisekelo kunye nokubekelela abantu besifunda sakwaZulu-Natal phambili.